Yes, nongeye kuguha ikaze mukunzi w'ipari y'umunsi wa ukunzi wa Frat we ukoze subscribe udasiba kudukurikirana bya buri munsi kabisa. Twizere ko ufite igitondo cyiza kabisa, izere ko Imana ikomeje kubigenza neza kabisa, kandi nawe bitameze neza wizera Imana biraza kuba bigenda neza kabisa. Imana niyo ishobora byose, niyo twizeramo kabisa. Hanyuma guys, ndizera ko abantu twakoranye ejo muri UEFA Champions League bakoresheje prediction, twabahaye ibintu byagenze neza 98% prediction twabahaye zarabikoze neza cyane, kandi niyo ntego yacu. Ndizera ko rero byagenze neza. Hanyuma nabo twakoranye by'umwihariko kuri iparizi yayize z'ama VIP ndetse n'ama correct score, murabizi ko bo kabisa ni Saint Prusa kabisa, bo biba abyizewe ijana kuri rigenzi ryajyo kabisa. Hanyuma guys, nongera nyine nibutsa abashyashya batabizi ko tugira shwadiro yaye dutanga ku rubuga rwa WhatsApp, twandikira tukaguha kamanze nyine nkwereka ama screenshot zo twagiye dutanga mu minsi yatambutse, ndetse no kugera kuyo twatanze ku munsi w'ejo zagiye zibikora neza cyane, zirya amafaranga ndetse atari make, ngira ngo urebona nk'iyi twatanze ku munsi w'ejo kabisa. Ndetse tukagira n'iyi group ubona yitwa ipari y'umunsi ya VIP, nayo ibishaka tugushyiramo, niho dutangira izi pari zose za VIP zo tuba tutabashije gutangira hano ku rubuga rwa YouTube, zose ni hariya bibera, ndetse n'izindi nama zose zerekeranye n'ibya betting ni hariya bibera. Twandikiye kuri nimero ubonye kuri screen zawe ku rubuga rwa WhatsApp, ubundi tukubwira icyo bisaba kugira ngo twiyunge. Ufata agakaye kawe n'agakaramu rero uyu munsi Europa League nayo iramanuka match nyinshi cyane kabisa, nuko twabikoze ku munsi w'ejo. Turagenda dukora ipari imwe nk'ubu ni ipari ya mbere urayishyira ukwayo kabisa, gutyo n'izindi ndagenda anguha kabisa. Ni ipari igizwe n'amakipe agera muri 5. Reka dutangire rero nayo kubwira uko uraza kuwuyikora. Real Betis iraza kuba yakira ikipe ya Feyenoord yo mu Buholandi, turaguhereza kugura ibitego bibiri muri uyu mukino, ni over 1.5 goals kabisa, biraza kuba bigenda neza. Hanyuma ikipe ya FC Midland iraza kuba yakira ikipe ya Dinamo Zagreb, ndaguhereza kugura double chance ya Midland. hanyuma kuri sayine n'ubundi ikipe ya Lyon yo mu France iraza kuba yakira PAOK Thessalonike kabisa, ndaguhereza kugura n'ubundi double chance ya Lyon kabisa hariya iwabo kuza kubitsinda uyu mukino, cyangwa se ikaba iwunganya 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma Nottingham Forest yo mu gihugu cy'Ubwongereza iraza kuba yakira ikipe ya Fenerbahce Budapest kabisa, ndaguhereza kugura win from koko ya Nottingham Forest rwose hariya mu rugo, iraza kuba ibi igenza neza cyane. Hanyuma ikipe ya FC Crvena Crvena iraza kuba ikina na Celta de Vigo, ndaguhereza kugura ibitego bibiri muri uyu mukino over 1.5 goal. Hanyuma FC Porto yo muri Portugal iraza kuba ikina na Rangers, ndaguhereza kugura izi kipe zombi kwinjizanya benshi muzi kuri yes both team to score. Iyi rero ni pari ya mbere nkwereye, ikore gutyo nyiguhaye ntacyo ihinduyeho ndetse nta nicyo wongeyeho. Hanyuma reka tujye ku gapari kacu ka kabiri muri ho kuminimiza riske. Rire yo mu Faransa ya Ethan Mbappe muri umuntu wa Mbappe iraza ko yakira ikipe ya Freiburg, ndaguhereza kugura double chance ya Rire. Hanyuma ikipe ya Aston Villa yo mu Bwongereza iraza ko yakira ikipe ya Salzburg, hano turagura win from koko ya Aston Villa. Hanyuma ikipe ya Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage iraza kuba yakira ikipe ya Young Boys, ndaza kuba nkwera rero kugura double chance y'ikipe ya Stuttgart hariya mu rugo kabisa kuza kubitsinda uyu mukino, cyangwa se ikaba iunganya 5 kuri ikagenzi kako. Hanyuma Ludogorets iraza kuba yakira ikipe ya Nice yo mu Faransa, ndaza kuba ngwereza kugura izi kipe zombi ko ziri bwinjizanye, ni both team to score, cyangwa se ubyite GG cyangwa se ubyite yes nkuko abenshi mu bimenyereye. Hanyuma
agakipe kitwa FCCB ko muri Romania karaza kuba kakira ikipe yitwa Fenerbahce yo muri Turkiya. Ndaguhereza kugura Wini Furu umukoko ya Fenerbahce eka abisa ya Wilfried Zaha. Hanyuma ikipe yitwa Basel iraza kuba yakira ikipe yitwa Victoria Plzen kabisa. Kakamashe ndaguhereza kugura ko habonekamo ibitego bigera muri bitatu, ni over 2.5 goals kabisa. Guys rero ni pari yacu ya kabiri, nizera ko uri kugenda uzanariza cyangwa se uzishyira ahantu ko ndi kugenda nzikubwira. Nongera nibutsa abatarakanda subscribe, nyaboneka iki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe kugira ngo uzajya ubona izi ishwadiro dutanga umunsi ku munsi. Ibi ni ibintu dufitemo uburambe, tugiye kubimaramo imyaka irenga 3 dutanga ipari y'umunsi. Numva ko rero abo twatangiranye nibo baguha testimony bikuye mu bukene binjira muri 5% bakura inyungu muri betting, muri gambling kabisa. Tubibafashije muri kadro tugukubite agapari kacu ka gatatu, ari nako katugeza ku musozo w'ipari yacu yo munsi. Ni ako kagizwe n'amakipe agera kuri 6. ni Go Ahead Eagles ziraza kubicakirana na Braga yo muri Portugal. Turagureza kugura ibitego bibiri muri uyu mukino, ni over 1.5 goals. Hanyuma Genk iraza kubikina n'ikipe yitwa Malmo, ndaguhereza kugura ibitego 3 muri uyu mukino, ni over 3.5 goals kabisa. Hanyuma Panathinaikos iraza kubikina na AS Roma yo mu Butaliyano, ndaguhereza kugura Wini Furu umukoko ya AS Roma kabisa. Hanyuma ikipe yitwa Sturm Graz iraza kubikina na Brian, ndaza kuba nguhereza kugura utu dukipe ko twinjizanya, ni both team to score kabisa. Yes. Hanyuma Maccabi Tel Aviv yo muri Israel iraza kubitana mu mitwe na Bologna yo mu Butaliyano, ndaguhereza kugura double chance ya Maccabi Tel Aviv. Hanyuma ikipe igiye kutugeza ku musozo w'ipari yacu uyu munsi ni Celtic na Utrecht, ndaguhereza kugura double chance ya Celtic mu rugo kabisa. Ngayo nguko uko dushoje ipari yacu uyu munsi. Reka ngushimire wowe wakurikiranye kugeza kuri uyu munota, njyewe wakugezagaho iyi pari unyite Gladiator, niko nitwa. Nongera ngusubirizamo nimero ya WhatsApp uza kutwandikiraho ukeneye ko tugureza ipari zihariye za VIP ndetse n'amakuru ndetse no kujya muri groupe byose, nta kindi biza kuba bigusaba. Rero no kutwandikira kuri nimero ubona kuri screen. Imana ikomeze barinde mu byo mukora byose, dusubire ciao ciao.